Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano reka nkubwire ngo kanda ahanditse subscribe kugira ngo wambere mazayo yadukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyamuneka nyemerera turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa niba uri ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se ibikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara by'umwihariko mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye guhindura isura, aho Burundi bwasubiriye rero kohereza ingabo zabwo i Karayime mu gihe rero impunzi z'abanyekongo ziguma ziyongera. Ibi kandi byerekana ubuvuduko intambara ikomeje kugenda igendera muri kano kanya. Mu gisagara cya Bujumbura ku itariki ya 9/0 cyangwa se ku kwezi kwa mbere 2026, hagati by'umwihariko yo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2025 no ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2026, hibonekeje by'umwihariko imirongo y'abasirikare by'umwihariko nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se ibonekeje irungikwa ry'umugwi w'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byemezwa n'amasoko menshi mu nzego z'umutekano. Ibyo biruko kandi bikaba biba mu gihe akarere karimwo umutekano muke cyane, aho rero ingabo za Kongo zigenda rero zitsindwa imbere y'umuhari w'abagwanyi ba M23 mu buseruko bw'icyo gihugu. Icyakora inama zirutse kubera mu gihugu cy'u Burundi zahuje abagaba bakuru bamwe na bamwe cyangwa se abayobozi bakuru b'ibiro bya gisirikare zemeje ndetse zinashimangira ko ubu ngubu bagomba gushyira imbaraga mu guhangana n'uyu mutwe wa 23 ndetse no kusenya mu buryo bwa burundu. Kubwa amasoko yacu by'umwihariko yegeranyijwe nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, abasirikare b'u Burundi boherejwe gufasha abandi bahanganye n'inyeshyamba za 23 ndetse no gukomeza umutekano w'ibice bifatwa by'umwihariko nk'ibikomeye cyane by'umwihariko ibyo muri teritwari ya Fizi, Bikoboko Point Zero, ahitwa Mirimba ndetse no mu ntara ya Tanganyika, cyane igisagara cya Karemi umurwa mukuru w'iyo ntara by'umwihariko gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo kugeza amagingo aya ngaya. Ibingibi kandi birahura n'amakuru tumaze iminsi tubahereza avuga yuko mu bice bya Bikoboko ndetse na za Point Zero hakomeje kugaragara abasirikare benshi b'abarundi. Aba ni bamwe rero mu baherutse kurungikwa, aba kandi by'umwihariko bakaba by'umwihariko bafite ibikoresho bya gisirikare byerekana neza yuko baje n'ubundi guhangana mu buryo buremere cyane. Ingendo zakozwe mu ibanga, bakaba baraciye ku kivuko cy'uburobyi cya Rumonge nk'uko amakuru atugera bivuga. Aba basirikare boherejwe kandi baciye by'umwihariko ku kirindiro cy'igisirikare kirwanira mu mazi kiri hafi y'ikivuko cy'uburobyi cya Rumonge, gisagara kirero mu kivuko mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi ku nkengero za Tanganyika. Kubw'amasoko yacu, kubw'amasoko menshi mu gisirikare ndetse no mu gipolisi, amamodoka arenga 10 yuzuye abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byarajabukanywe ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 2025 nk'uko amakuru atugera bivuga. Aba basirikare kandi bivuga ko bahawe amabwiriza n'uwari wayoboye ndetse mbere yo guhaguruka General Prime Niyongabo mukuru w'igisirikare cyangwa se ibiro bya gisirikare nga mu Burundi, yarabasabye ndetse anabizeza ko bazahabwa udushimwe twinshi ndetse bavuga yuko bakwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo birukane M23 ndetse bizere umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bikorwa byose kandi byakozwe ahanini mu ijoro, mu masaha y'ijoro akuze by'umwihariko kugira ngo ntibibonwe. Isoko by'umwihariko mu gisirikare ritashatse kwivuga amazina yaryo kumva z'umutekano we by'umwihariko rivuga ko iryo rongekwa ry'abasirikare ryakurikiye igikorwa cyo gutahukana abasirikare cyari cyarabaye imbere yaho gatoya. Icyumweru kimwe rero mbere yaho ubwato bw'u Burundi kandi bwari bwajabukanye inshuro ebyiri abasirikare ba FARDC hamwe n'abagwanyi ba Zarendo bari barahungiye mu Burundi mu nkambi ya gisirikare y'u Burundi, cyane nko muri kampu Chirnizi mu buseruko bw'u Burundi hafi y'urubibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
abo basirikare kandi ba Kongo bajabukanywe bacishijwe mu cyaga bajyanwa ahitwa Ikarayime bavuye mu birindiro by'igisirikare kirwanira mu mazi mu Burundi biri hafi y'ikivuko mpuzamakungu cya Bujumbura nk'uko amakuru atugera bivuga. Gusubira kurungika ingabo kandi nyuma yo gukurayo zimwe, ibi byerekana uburyo Burundi bukomeje kwitegura intambara ndetse burajwe inshinga no kwigizayo cyane cyane uyu mutwe wa M23. Amasoko menshi mu bajejwe umutekano avuga ko izo ngabo ziriko by'umwihariko zirungikwa bushyashya inyuma yo gukura muri ADC igitigiri kinini cyane cy'abasirikare b'abarundi cyari cyakozwe muri Kigarama 2025 bivuye kandi ku kuntu M23 yariko rigarurira uburere muri Sud Kivu ndetse no kuntu FDNB yariko igerageza guhangana ariko bikayigora igatakaza abatari bakeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubuheruka umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rizwi nka CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo wahoze ari umuhari kandi w'abarwanyi b'abahutu uri ku butegetsi mu Burundi kuva muri 2005 yaravuze ko gukura ingabo muri Kongo by'umwihariko ku buhinga bwa gisirikare by'umwihariko akavuga ko ku Burundi kandi butaraheba ingingo za gisirikare bwafashe ni nko muhira tugenda rero ko dushatse. Niko rero Reverend Ndikuriyo yamenyesheje bikerekana ko rero indongozi z'u Burundi zemanga ko zinjiye mu njyane zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyakora Burundi buvuga yuko bugomba kwikingira ndetse bugomba no guhangana n'ibibazo bishobora kugariza umutekano muke. Gusubira kurungika kandi ingabo z'u Burundi kuva ku itariki ya 30 Kigarama 2025 byerekana uburyo Burundi bugikomeje gufatikanya n'ingabo za Kongo. Nyuma yo kandi abasirikare ba Kongo basubirijwe rero iwabo, harabonetse uwundi murindi wo kurungika ingabo z'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2025. Abasirikare kandi bacishijwe mu Rumonge mu mamodokari by'umwihariko menshi arenga ku 10 y'igisirikare imbere yo gushikanwa mu inkambi y'igisirikare kirwanira mu mazi iri mu kivuko cy'uburobyi. Abandi basirikare kandi begeranijwe by'umwihariko ku kibuga cy'umupira nk'uko bigaragara mu bararuko mu mbuga, hanyuma rero bashirwa mu bwato bw'igisirikare, ubwato bwihuta bw'ingabo zo mu mazi z'u Burundi nabwo rero by'umwihariko bwarakoreshejwe kugira bufashe ibyo bikorwa. Bikerekana ko rero ukunguruza abo basirikare byahawe agaciro cyane ugereranyije n'ubwo bihagaze. Nk'uko byashyikirijwe kandi n'umwe mu basirikare, intumbero nyamukuru no gukomeza batayo zibiri z'ingabo z'u Burundi zari zisigaye mu bice by'imisozi yo mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe M23 iguma yongera igitutu cy'igisirikare. Bivugwa ko ingabo zigera muri za batayo ebyiri z'abarundi arizo zari ziri muri Baraka Karemi by'umwihariko kandi iki igihanganye gishasha cya strategy nk'uko amakuru tugera bivuga. Abashinzwe umutekano mu Burundi bariko barondera gukingira ko Karemi rero by'umwihariko yotwarwa, icyo gisagara kikaba gifatwa nk'urufunguzo rw'ingenzi rw'intara ya Tanganyika. Ibyo bituma kandi bagira ubwoba cyane nyuma yo gufatwa kwa Uvira, igisagara kiri hafi cyane ya Bujumbura cyari kigeze rero gufatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'igihugu gito muri Afrika y'ubuseruko cyane cyane ku bigendanye n'ubudandaji bwambukiranya imbibi nk'uko bigaragara. Kugwa kwa Uvira kandi kwahinduye cyane imibano y'u Burundi y'umutekano ndetse n'ubutunzi mu karere, maze bituma Burundi bugirwaho ingaruka zitaziguye z'iyo ntambara yo muri Kongo, haba ku mutekano cyangwa se mu bigendanye n'imibereho y'abantu kubera ubwiyongere bw'impunzi z'abanyekongo zijya i Rumonge ndetse n'ahandi mu nkengero z'iki kiyaga. Uruhare runini cyane kandi rw'ingabo z'u Burundi nk'uko bikomeje kugaragara rukomeje gutuma iyi ntambara ishobora kuba yakomera umwanya n'umwanya, nk'uko bivugwa n'icyegeranyo cy'imbere mu gihugu cya Minisiteri ya Kongo ijejwe intwaro n'umutekano. Nk'uko bigaragara yaba yararungurutswe n'abamenyeshamakuru bamwe na bamwe muri Kigarama 2025, Uburundi bwawe bwarawohereje abasirikare barenga 29,000 ku butaka bwa Kongo hagati ya Myandagaro ndetse ya Myandagaro 2022 ndetse na Kigarama 2025. Abo basirikare bakaba barwana bafatanyije na FARDC hamwe n'imitwe y'abazarendo ishigikiwe na leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23.
Iyo nyandiko nyine inavuga ko rero hafi abasirikare ibihumbi 10 b'u Burundi bo basigaye mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bimwe na bimwe bimwe na bimwe. Iryo huriro kandi ririmo kandi abarwanyi ba FDLR, umugwi w'abarwanyi by'umwihariko bakomeje gushinjwa ndetse banagirizwa kuba barakozeho nyabwoko mu Rwanda ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1994. M23 kandi yasubiriye gufata intwaro muri 2021, ahanini ikabigizwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abandi bafatanyije nabo biganjemo abavuga ikinyarwanda. Ubu ngubu bakaba barinjiye no mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirongowe na Colonel Nanga wahoze ari umukuru wa Seni muri Kongo. M23 kandi ubu ngubu iragenzura ibice bimwe na bimwe bikomeye cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, harimo n'imirwa mikuru y'izo ntara ariko uko ari ebyiri, Bukavu ndetse na Goma, hamwe rero n'igice cya Rubaya, kimwe rero mu bibanza bikomakomeye cyane byimbwamwo korutsa nyinshi ku isi. Ubwo butare kandi burakoreshwa cyane cyane mu gukora ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa none. M23 isaba ishyirwaho rya leta zigizwe z'intara zigenga. Kinshasa kandi yagiriza Kigali gushigikira M23 mu gihe u Rwanda narwo rero rwagiriza RDC n'u Burundi gufasha FDLR, naho u Rwanda kandi rwamara bihakana icyegeranyo ariko kandi cy'umugwi w'abahinga ba ONU yerutse gushigwa habona ku igenekezo rya 30 ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka twasoje, kivuga ko hari abasirikari b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 bari gufasha abagwanyi ba M23, ingingo u Rwanda rwamirira kure, rukaba rwaravuze ko raporo ahubwo ari raporo bizumwariko idakunze kugira ikivuga kuba FDLR, bakavuga ko ibogamiye FDLR na leta ya Kongo. Ku rubuga rw'intambara kandi intambara by'umwihariko irabandanya, naho hari amasezerano by'umwihariko y'I Washington DC yashyizweho rero umukono ku itariki ya 4 Kigarama 2025 hagati ya LDC ndetse n'u Rwanda biciye mu buhuza bwa Amerika. Ibyo bikaba kandi byerekana kunanirwa kw'ingingo zo mu biganiro hagati y'ibihugu by'u Burundi bwari bwitabye muri ayo masezerano nk'indorerezi buhagarariwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri iyo ntambara kandi irafise imizi myinshi cyane yo mu karere, abasirikare b'u Burundi bakomeje gutakaza cyane rimwe na rimwe rero mu gacerere Ntangere nako rero akarere k'ibiyaga binini kaguma by'umwihariko mu ntereka nyinshi cyane zigendanye n'umutekano muke mu karere. Intambara kandi ziriko by'umwihariko zibera mu buseruko bwa Kongo zibandanye zituma ibihumbi by'imiryango myinshi bihunga byerekeza mu bihugu byo muri aka karere. U Burundi bwo nyene bumaze kwakira n'imiburiburi impunzi z'abanyekongo zishika ku bihumbi 90 mu kwezi kwa Kigarama gusa, ziyongera ku zindi zirenga ibihumbi 70 zari zarashitse imbere yaho rero, bigatuma ingorane ziyongera gusumba ubu ngubu. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi ku rundi ruhande amakuru akomeje kugenda atugeraho akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko Bwana Tshisekedi atari yatuza, ahubwo yiteguye ndetse anafite intumbero zo gukomeza guhangana n'ibibazo bigendanye n'umutekano. Nk'ubu tuvugana bivugwa yuko by'umwihariko ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byamaze by'umwihariko gushyira umukono ku masezerano mu bigendanye no kuza n'undi guhangana cyane cyane mu bikorwa bigendanye no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo. Nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugeraho kandi akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda igaragara ku butaka bwa Kongo igiye kwiyongera, mu gihe by'umwihariko ibihugu birimo nka Tanzania ndetse n'ibindi byiteguye kuzana abasirikare. Hari amakuru kandi by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa ko ari ukuri 100%, aho Tanzania, Burundi, Angola ndetse na Afrika y'Epfo cyangwa se South Africa barimo bitegura n'ubundi kugaruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bakureho umutwe wa M23. Tanzania ikaba yaramaze kwemeza ko izorongeka ingabo ibihumbi bigera muri 12 ku butaka bwa Kongo. N'ikimenyimenyi kandi by'umwihariko nk'uko bigaragara bikuye no mu masezerano ya USA ndetse na Qatar nk'uko bigaragara, aho mu baherutse gukurikirana ikiganiro Bwana Patrick yagiranye na Radio Okapi iterwa inkunga na ONU, yabajijwe niba bazasubira muri ibi biganiro, maze avuga yuko bazasubiramo ari uko M23 yamaze gusubira inyuma, ahubwo leta ya Kongo ikaba ikomeje gushyira imbaraga mu bigendanye no gutegura ibiganiro by'u Rwanda mu gihugu cya Angola.
Bitegekanwa ko kandi ingabo za Tanzania zizaca mu gihugu cy'u Burundi zikajya gucunga Karemi. Iyi ngiyi Karemi kandi ikaba ifite aho ihuriye cyane cyane by'umwihariko n'u Burundi nk'uko bigaragara, ndetse murabizi neza yuko by'umwihariko mu mipaka yoroshye cyane ikomeje kugenda igaragara inafunguye ari ihuza Burundi na Tanzania, iyindi yose irafunze. Icyakora kuza kwa muri Karemi kandi bazaza kubera ko ariho hari umutungo wa Kikwete, uyu nguyu yahoze ayobora igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragara. Ingabo za Afurika y'Epfo kandi ndetse na Angola nazo zishaka kwisubiza by'umwihariko Gatogota, huko rero ariho hari umutungo wahoze ayoboye by'umwihariko Afurika y'Epfo Jacob Zuma, hamwe rero ndetse n'uyoboye ubu ngubu bwana Perezida Cyril Ramaphosa nk'uko bigaragara. Uburundi nabwo kandi bushaka kongera gufata Uvira byanze bikunze hasi hejuru, ndetse na Sud Kivu agenda na by'umwihariko na Tanganyika, ngo ikinga imitwe yoza rero yitwaje ibirwanisho ishobora kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. USA ndetse na Qatar bakaba kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bakaba bandikiye Angola by'umwihariko bayibaza ibyo bindi biganiro rero bije biva nk'uko bigaragara. Ibi nk'uko bikomeje kugenda kandi bigaragara, ibi bibaye mu gihe kugeza amagingo aya ngaya hari by'umwihariko intoreka ziremereye cyane, ndetse hari amakuru akomeje kuvuga ko ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kohereza abasirikare, birimo nk'u Burundi bwamaze by'umwihariko kohereza abasirikare benshi, gusa ntiharamenyekana igitigiri cyabo, ariko amakuru y'ibanze akomeje kugenda atugera bivuga akaba akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara zikomeje kugenda zihindura isura ndetse zikomeje kugenda zifata indi ntera cyane. Bashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse bakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru, nkomeze kwifuriza kugubwa neza cyane. Dusubire mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kuvugwa.